Jom korang, beli games PS5 FC26 yang baru ni. Best main game FC26. Sebelum tunggu game bola start, korang boleh layan dulu FC26. Harga tengah murah kat Shopee, tengah sales, cepat sapu korang sebelum habis. Rugi tak beli, grafik dia cun gila main game bola kat PS5. Main game bola memang syok dengan kawan-kawan. Cepat korang sapu FC26 di Shopee, murah-murah.